Talafatulau Samoa Entertainment TV nei fo itula ai usi mai al whaafonga sa whaapoponga o nā tamua. Talatoi Tuli loa ele ngata ina whaamea lofa mai el malo Australia el mauta fono o iei nei Samoa mo le 5 tau sanga o lon tuto tasi. Na whaamanai Tuli lua awhis fulua ai muli mai ai tua le fausia lea o le mauta o le ofisa o le fono. Peitai, e o mai nei, ele o mawhai ona whaamalia ina isi folanga o lana mauta fono e pe ona fola ili nā taimi. E au fia ile fausia lea o le vaenga whaapitoa mo le au whaasalau matustala o Samoa. A o whanga solo i pēta o mangal pālemene o iei nei ma le whinaunga i le vāo tai o vaenga whaupwhai. E au fia i ma le susuenga whaatula fono polo keti mai le taimi o le HRPP. Aile o ava se ainga alwenga whaawa o fsosoani mai ei pēa le malo Australia e pei o le ofisa o le fono whaitula fono. Taimi nei o lo whaonga le ofisa o le fono le maota o le tofi lau eti ale sana i mulinuu. Sa fausia whaatau mo ofisa o whaipule o le maota ina ua tala lo lato ofisa tuai. Peta is whamtalanga le ofisa o le fono le vai asanei o ta uai, le toe whai o le tau o fonga o le ngāruenga. O le maota o le ofisa o le fono, e fausia lea fuafua ili nei fo i mai tau mo na mana onga whaona ponei, i lalo le whaatupenga al malo Australia, fua ili ata le Lloyd Group, ai o lona si o manga, e fua i mana onga wha le vāo malo ai maise o tangata. Peta e lo tala pea wanoa mo tau fonga e tāpunia i le masina fo mati. E o mai nei fo e o lo o whaatalia pea e le tunu, le toe fausia leo le maota fono tuai, sa tala ese mai le tulimanu i luma i le tu sifo le malai tia whau lata le awal tele. O le maota fono tuai le nā sa teo uma o na poutu, e le whonga whetalai o le nā taimi. La au le maali atoa pola te vao le ua tea Fosi Schmidt. Malona tuao, ai o la au malo losi, ma o na whau a lalo mo whau a lunga. Ma le wha moe umaane le maota fono fau, o na toe wha atu pea leo le whale fono tuai, o se mata anga. Peitai, ua mo watu le nā fuafuanga vanga na ai le fausia, o se maota fau e wha mautu i ai le ofisa le fono awao, e au fi ai ma le ofisa o le fofonga whetalai. Tala toi tuli loa ma le ofisa o leo i mata autu le Australia na nafilu o lua whaale na whaai waile au onga whaapitoa mo le to o whaa tasia lii mata maita i leo ele sueina o pomu po me tau mtautia. O le o onga le ai tolu leo popoto whaapitoa mai Australia sa o la to whaatautaia mo leo a Samoa. E au fiai Senior Constable Luka, na o whaatulo na sila fiai tulanga tau me to tia le sa lingo ta avale po o yese pomu ai o awala mo fale. Na ia ta ua fo il so tanga o sa ilinga o le me tau mtautia, ile sila fia ma le iloa o tangata ai o fo linga wa ai e peo na masanya i loto i falo susuenga. Wenga la faitele Herbert a ati na ia faafta ile sao leo le Federal Police a Australia, ua se ava noa ta ua tele mo le au whainga wenga. Ai o le tapinanga Samoa le fon tele ma lo tau pulenga le chokam. Ma fautua ina, le sunga la faitele le vasenga o yaito mai faapitoa nei, ia faa ngā ma le tatawai. Ma ia momoli ai wha amanuia ai o wha amalo le wha sutasi o leo ua iaile to mai sa ili ai me wha papa matautia. Tātou tala toi tuli loa le o wha alawi loa wha alawa i tele mai nei il minister o tupe le fionga lau timu ia ue le se va ai polo ketia Samoa mai le taimi o le whainga malo tanwai le HRPP o whaiene ia iso suenga wha altula fono wha apitoa po forensic investigation. O le suenga wha apitoa lea o silia ma le tausanga o tau peitai, o whaai u iai le vai a sunga lue i le whaalawi loa al minister o tupe. O le susuenga e whai e tō tino le Painda Decorate Ota, BDO mai o Kilani, o se company o lo o iai fo i lona ofisa i lalo vaia i Samoa. O polo ketio la ato e la langa ane i lunga, pēna iai ni awala wha asoli tu la fono sa wha tino ma wha ngā o yo iai, i lona vaenga mua susuenga wha apitoa Forensic Audit Phase 1, e au fiai le ploketil mlai vale leiti Savea. O le 5 tala le Stimulus for National ID. Le sa tu fai tangata e whaiai o lato ID. So stuenga o faltali malo le Sheraton i Apia. O le lisi o le vaalele le Samoa Airways. O le falpui tan malala masavai. O le falefau o le ofisa o le nupi wha leo lo isa le longa. O le falefau o le ofisa o whai ngā pālota. Lea o lo oi mulinu. O le Samoa National Broadband Highway and School Net Project. O le Underground Cabinet Network Arrangements. O le wafu i sa titoa.
O le lavea ai o le nā whanua le wa leo leo ngā te whale I sa le longa I Savea. Tax Invoice Monitoring System, the TIMS, o le whaataunga o computer mta ngā ruenga o ngā ruenga. O le whaataunga o ta avale lua ma le Scholastic Books for MESC. O le whainga o le eletise ia sa matau mo whale la tai lua fesluiva lua o ma le whaonga ina o tupe EPC campaign o le palota. Tala o le tupe na whaonga il pa le mia mal kapenekta ma le CJ wa maliu I lalo o le Civil List Act. O tupe whaalu e leise whaamaoni ngai lalo le tula fono. Ma le fono whaatonu o tau fonga le Tenders Board. E sili el se fulu tolu pulo keti al malo o ave iai whaamo mua I le taiminei. Moso su enga whaapitoa le BDO I lalo vaya. O le vaya nga whaapitoa mai New Zealand le BDO o le anganu lue ai. Ma le mtanga luenga o tupe le lato vaya nga tausi tusi so soani pe aamana o mia ni whaamo maunga. Pe tai. O whailo al minister, ele o au fiaila na mtanga ruenga al whaingol susuenga. Ai se fulu tolu pulo keti le o ave el wha mua le luas lima. O lisi mo le susuenga wha pitoa le BDO. O na toi whaia fo leo leisi tau o fonga. Mo le wha tinongo ngā ruenga I isi pulo keti fulu o tutoi. Peitai, e miliona ta la leana atofa le malo mo le susuenga o le whaanga solo nei. O se taunu unga pe on sauno al minister. O le whaitalia le nā ale malo o iai, I le muli ta ia o le tula fono. Inisto tala leo whasolo ele lafu le mua sa la whai le tutoi na uwhala au whasai na le marijuana, ma moli mawina yo sa whainga leo le lau usi o whaatoanga I le ala tele. Ina ua toe maua mai fo I le isi tunga la au whai ungol vaiasa mai maunga masamalai ulu Savea. O tau fiaini ali isa to lua, e whātolu tau sanga o sa le au lama maunga, ma le whase fulu o samalai ulu. Mai le tu lawa leo o ta ua e lua se lau ni la au marijuana, ma se la au malo si whaatasi ai mautu tau, na au whaatasi mai ai. Moli ai whaaftai am ta ngā ruenga, le atunu lau tele whaapel pule ngai li im whai pule, ile lango a li putiom ta au pu whaapea, ile ofisa o leo au wā, se ngā ruenga whai whaatasi, mo se sa moa saunga le mu. Tala turiloa o ta longa soka, mai le malai tona I mato na nafi, wale se avano o Samoa I ta longa le final si le asonga fua. Lea o le asu e ai e Solomona ma New Zealand, se au e suia lo tato I tulangi ta longa soka ta mai ta I ta longa olimpeka I whai falani tau sanga nei. Ina ua umane ta longa le semi-final si le asoforaile, manu malo ai Solomona ya Samoa e lua le ai. Ai manu malo New Zealand ya fiti, e fitu I le tasi. Ma wano ai lo le sto na I mele sai fa lo ma malo lo le iai au a Solomona ma New Zealand I le sa ilinga sempini le songa fua. Pe a whai e manu malo Solomona o se to ilalo o le a whai ngatao na folo I New Zealand talu o whai tau sanga o la tau suia lo tato I tulangi ta longa olimpeka. Lau Samoa Entertainment TV ma se wha o pōponga ai wha soifuia.